kuri uyu mwanya mwiza duhawe uvuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Dushimiye kubana namwe abangana gutya, mukunda Imana, mugafatikanya n'abandi kwihanganira ibirusha by'uburyo bwose. Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushimira Imana kuri uyu mwanya mwiza duhawe uvuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Dushimiye kubana namwe abangana gutya, mukunda Imana, mugafatikanya n'abandi kwihanganira ibirusha by'uburyo bwose ngo muzahabwe ingororano n'Imana. Imana ibahereze umugisha. Wanasifiwe. Dushimira ubuyobozi bwadutumiye, umuvandimwe aha hamwe n'abandi mwese muri rusange. Yesu abahe umugisha. Natekereje ikintu ngeze aha, umwanya baduhaye wo kuganira ijambo ry'Imana urakwiye. Ndabanza nyuzeho akantu gato cyane kameze nk'ubuhamya. Hariho mushiki wacu uvuye aha utanze ubuhamya bugufi kandi bunini cyane, ariko busa nkaho atabuseruye. Ni bisanzwe n'ubundi kububwira abantu birangana no kububwira abantu, ariko cyane kububwira Imana yabikoze. Imana bishimirwe. Ndagira ngo mbabwire gatoya tubone kuganira ko muri iyi si nta muntu urusha abandi bose babaho ibibazo, kandi ntawe urusha abantu bose umunezero. Ibibazo turushanya kubihisha, ariko twese turabigira. Twese turabigira, ntawe utabigira. Ikindi, nta wamenya ibibazo byinshi cyane biba birimo bitegura umuntu ukomeye, biba birimo bitegura umuntu ukomeye cyane. Avuze ko niba avuze ko afite umubyeyi umwe, sinzi ko ariko avuze, sinabyumvise neza. Ubu ngenda kuze, ariko sindasaza cyane, ariko maze kuba mukuru cyane. Ariko no kuvuga ngo sinavutse ndi mukuru, nanjye navutse ndi mutoya. Ikintu kimwe, nanjye nakuriye mu buzima bwo kutagira umubyeyi. Mama yaramugaye, data yapfuye kera, sinabonye n'ifoto ye kugeza na none ahangaha. Twari mu bukene, twari dufite itungo, inkoko imwe yera y'umweru. Ndibuka rimwe nigeze kuyijyana ku isoko iyo nkoko y'umweru, ndaza imvura yari yaguye yabuze abayigura, nigarukanye nyura ku kiraro ndanyerera, niturana nayo mu mazi mu cyondo, ya nkoko ihita ihindura ibara.
wa mweru urashira hazamo ikindi kintu kitari umweru. Ubuzima twabukomejemo cyane. Umubyeyi wanje yahoraga agenda asaba hirya no hino abadufasha uko tubaho, akansiga mu nzu akamara ibyumweru 2. Ndi muto ntitwagiraga umwango, twagiraga urugi bakaruhoma n'amase y'inka, imvura yagwa rugatoha rukaremera cyane, kurukingura bikananira, karuhengeka ngasimba, nasimba rukagwa, rwagwa rero kurubyutsa rukananira, nkajya gushaka bamfasha kurwegura. Kujya ngiye rero inkoko zose zo mu rusisiro zigahita ziza n'ihene zikinjira mu nzu zigasesa ibintu byose aho ngaho zigaharibisha cyane. Nijoro ndicara mu nzu kaburaho nerekera, ndashoboye kuraramo njyenyine kandi ndasiga inzu yonyine. Ubwo ngahagarara hanze, nabona imbwa iratambutse nkiruka njya mu mazu y'abandi ngahunga, nabona iragiye nkagaruka. Igezaho nimubona imineke ibi by'inyuma ibishishwa, kagenda ku mayarara ku macukiro y'abandi bantu nkabitora, kuko abantu biwacu bakundaga kujya ku isoko kuwa gatatu. Kuwa kane rero bakaba baraye bazanye imineke bakayirya ariko bagata ibishishwa. Kuwa kane nkajya kubitora nkabirya. Nakuriye muri ubwo buzima, mibereho, amashuri yiga nabi rimwe nkabura minervare, ubundi nagiye gufatwamo n'uburara, nkomeza kubaho bene uko. Ubuzima bwarakomeje, ko nabivuga kugira ngo hari niba hari undi nawe wihebye yihangane. Ubundi kwihangana ubuzima bw'umuntu, ingingo zigize umuntu, hariho amaboko, hariho amaso, hariho amaguru, hariho ingingo nyinshi zigize umuntu. Iyo umuntu amugaye amaguru ajya yikurura akagenda, akanyura muri priorite n'imodoka zikamubisa agatambuka. Iyo umuntu amugaye amaboko yubaka urugo kandi agakora indi mirimo. Iyo umuntu ari impumyi arubaka agasiga abana. Ariko hari urugingo rumwe umuntu amugara bikaba birarangiye. Iyo umuntu amugaye igufa ry'umugongo, uwo n'uwo mucumba ku gitanda bakegura bakegeka, no kuvuga umuntu wese yubakiye ku ruti rw'umugongo. No mu mibereho ya Gikristo niya hamwisi, ibintu byose byubakiye ku kwihangana. Hari igihe urukundo rusa n'urushize, hari igihe kwizera gusa no gushize, hari igihe inshuti zisa n'izishize, hari igihe ubushobozi busa n'ubushize, ibintu byose bimaze kurangira. Gardien uri mu izamu wa nyuma uherukirwaho na byose no kwihangana. Uwonye rero upfushije kwihangana ukabona kuragushiranya, biba byarangiye, nta kintu kiba kigisigaye, biba byarangiye. Uba wakinguye amarembo ukabwira Satani, ukabwira ingabo ze, abadayimoni, nimufate, byarangiye. Kwihangana rero ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo narimo mvuga ngo uraha uwabaye yihangane, urushe yihangane. Cyanteye kwiga amashuri nabi, rimwe nkabura school fees, ubundi bikangora. Naje gushaka, shatse umudamu
sinagize mariage ubwo nibijya byo kuvugana n'umuntu gusa. Nabwo umudamu twavuganye n'abandi bantu bamberekeje baragenda baramutreta aremera turajyana. Ageze iwacu ageze muhira n'abatindiye ageze muhira ageze mwaca rebye ko hateye n'imibereho yaho akirirwa rira. Abantu bakamubwira bati ni wowe warushe, ni ngo kuvuga ati wahumiwe kujyanwa n'uyu. Umuntu aravuga ati kujyanwa n'uyu umuntu yajyanwa n'inyoni ikajya kumuta ku giti. Byari bigoye cyane. Nagiye gukora dote, abantu bene ababimpuhwe bakeya batanze inka nka zingahe njya gukora dote. Najyanye urukweto rw'abandi, sogesi y'abandi, pantaro y'abandi, umukandara w'abandi, ikote y'abandi, ishati yanjye gusa. Kandi iyo shati nayo yari imaze hafi umwaka wose. Ibindi byose naratiriye. Gutira murabyumva? Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bwana sifiwe. Nyuma naje kuva aho twabaga ndagenda njya gutura i Bujumbura. Bujumbura nagize imyaka 10 n'ingahe. Pageze sinashonje. Gusonza murabyumva? Gusonza n'inzara biratandukanye. Gusonza nigiye batinze gutegura amafunguro. Warayuriye waza ariko saa 3 saa 4 kumva batinze kumva urashonje. Na inzara mwihangane gato. Inzara ni ikintu wajya nko kurya, wari kurya wena nk'ubugari bungana gutya, ugahita ubona kangana gutya. Igiye muri we hari yiteguye ngo wagiye kurya hakarya intica ntikize, hakabaho ubibura, n'igihe ubiboneye ntuhage, ukaba umara amezi 8 utarahaga umunsi umwe. Ubwo buzima nabubayemo. Nigeze kwinjira muri restaurant izi z'amashangi bazita amatete mu Kirundi, izi zisanzwe. Sanga ibishimbo basize gusa ku meza aho abantu bariye bene bibasize bitandya. Nagize ibihe bigoye kubera iyo nzara yandiye. Narwaye uruheri imyaka 4. Uruheri muragumva? Narwaye uruheri icyo nari president wa korali. Kajya karirimbo dutera ko guhagurutsa ikorali. Twakamaraga ndimo mfatura ipantaro yafatiriya ku bisebe. Bagatereka kora icyo mparanira n'ingoma ya Yesu. Nizeye kuzajya nge ndimo mfatura ipantaro bakarangiza. Barangiza tukaririmba. Nicara bikongera gufata. Narwaye uruheri mu mutwe, ngwaruhera mu biganza, narakandaga gutya. Amashira kaza atonyanga hasi kubera inzara yandiye. Urya mbabwire tujya tuboneka kubera ko bwakeye cyangwa kubera ko bacanye amatara. Tujya tuboneka Imana yadutunze itoroshye. Bwana sifiwe. Iyo umuntu ari mu bihe by'ijoro ntagira uwo bavukana, ntagira n'umwumva. Nigeze njya ahantu muri iyo minsi njyana umwivuga butumwa, turabwiriza tugeza ku cyumweru, turangije bati mwihangane mugeze no kuwa gatatu turabwiriza. Noneho bati duherekeze umushitsi. Sinzi ko bagejeje n'ibihumbi 10 sinzi. Umugabo umwe w'umukire arahaguruka ati umushitsi yafashije cyane, ati ngewe numva mundekere, atubwo azataha ejo ngiye nawe hari ikintu uzamukorera gitangaje. Atariko
uriya mama utabwirije utasenze muhaye itike ije itazine. Kuva ubwo kugeza none uwo mugabo ntarampa n'igiceri, ariko yahaye uwo mudamu kandi atabwirije. Iyo uri mu bihe by'umwijima ntujya uboneka, ntujya uboneka. Cyo gituma ndambwira n'abashiki bacu benshi yamba hari igihe agira ngo naguma kwisiga akikora mu gahanga agahindura ngo ntihazoboneka. Ntiwaboneka. Umuntu ajya aboneka ari uko Imana imutunze itoroshye. Yesu yabwiye Yuda n'igitero, arababwira ngo nahoranye namwe mu rusengero, ngo ntabwo mwigeze mumfata, ariko noneho ngo iki ni igihe cyanyu, ngo ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Bavandimwe, mutegereze igitondo cy'Imana. Muri Amosi yaravuga ngo ihindura igicucu cy'urupfu kuba igitondo cy'ubugingo. Imana nikuzanira igitondo cyiza bizakunda. Icyo nabivugiye, imiryango yari aho nta sino bapfana, ntacyo mbapfana bwana zifi, kuko cyari igihe cyanjye cyo kutaboneka. Ikibazo ntikibiriya, ikibazo kiba mu muntu, kiba ku muntu. Iyo utarabimenya ujya wikorera abavandimwe n'abaturanyi, ariko iyo wabitahuye uwo vuga nka Yabesi, bwana sifiwe, uwo kwisengera. Muri ibyo bihe bigoye narahangayitse cyane cyane, ndasenga kinjira amasengesho. Imana haba mu nzozi haba n'undi werekwa tibagira icyo bambwira. Ndongera ndasenga, kubera ko nari mu buzima bugoye cyane. Nigeze kubura nahomba, nigeze kugira ibyumweru 2 muri tere y'abayisilamu, ibyumweru 2 mba hanze muri tere y'abayisilamu. Kigira niga mu wa mbere kuri Lumiere muri theology, ngwaruhera mu biganza narakandaga gutya, amashira kaza atonyanga hasi kubera inzara yandiye. Urya mbabwire tujya tuboneka kubera ko bwakeye cyangwa kubera ko bacanye amatara. Tujya tuboneka Imana yadutunze itoroshye. Bwana sifiwe. Iyo umuntu ari mu bihe by'ijoro ntagira uwo bavukana, ntagira n'umwumva. Nigeze njya ahantu muri iyo minsi, njyana mu ivugabutumwa, turabwiriza tugeza ku cyumweru, turangije bati mwihangane mugeze no kuwa gatatu turabwiriza, noneho bati duherekeze umushitsi. Sinzi ko bagejeje n'ibihumbi nk'icumi, sinzi. Umugabo umwe w'umukire arahaguruka ati umushitsi yafashije cyane, ati ngewe numva mundekere, atubwo azataha ejo, ngiye nawe hari ikintu nzamukorera gitangaje. Atariko uriya mama utabwirije utasenze muhaye itike ije itazine. Kuva ubwo kugeza none uwo mugabo ntarampa n'igiceri, ariko yahaye uwo mudamu kandi atabwirije. Iyo uri mu bihe by'umwijima ntujya uboneka, ntujya uboneka. Cyo gituma ndambwira n'abashiki bacu benshi yamba hari igihe agira ngo naguma kwisiga akikora mu gahanga agahindura ngo ntihazoboneka. Ntiwaboneka. Umuntu ajya aboneka ari uko Imana imutunze itoroshye. Yesu yabwiye Yuda n'igitero,
Yesu yabwiye Yuda n'igitero arababwira ngo nahoranye namwe mu rusengero ngo ntabwo mwigeze mumfata, ariko noneho ngo iki ni igihe cyanyu, ngo ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Bavandimwe, mutegereze igitondo cy'Imana. Muri Amosi yaravuga ngo ihindura igicucu cy'urupfu kuba igitondo cy'ubugingo. Imana nikuzanira igitondo cyiza bizakunda. Icyo nabivugiye, imiryango yaraho nta sino bapfana, ntacyo mbapfana bwana zifi, kuko cyari igihe cyanjye cyo kutaboneka. Ikibazo ntikibiriya, ikibazo kiba mu muntu, kiba ku muntu. Iyo utarabimenya ujya wikorera abavandimwe n'abaturanyi, ariko iyo wabitahuye uwo vuga nka Yabesi, bwana sifiwe, uwo kwisengera. Muri ibyo bihe bigoye narahangayitse cyane cyane, ndasenga kinjira amasengesho. Imana haba mu nzozi haba n'undi werekwa ntibagira icyo bambwira. Ndongera ndasenga, kubera ko nari mu buzima bugoye cyane. Nigeze kubura nahomba, nigeze kugira ibyumweru 2 muri tere y'Abayisilamu, ibyumweru 2 mba hanze muri tere y'Abayisilamu. Kigena niga mu wa mbere kuri Lumiere muri theology, nkava ku ishuri ngagara muri tere y'Abayisilamu, ijoro rigafata. Hakaba wongera gutira abanyeshuri ba Faiste, nkababwira nti mureke ndari wanyu, bakambwira toya, uwo dupangiye n'umuntu ukaze, byibura n'ujya kuza uze abantu baryamye, kandi iri joro gusa. Ubwo nkaza nyiri rupango yaryamye ka saa 5, urabyuka nko mu masaa 10, uhita ugenda usubire iyo waruri. Ubwo rero nkaguma muri ya tere nijoro, nabona baryamye nkinjira muri foyer. Muzi ko nagashamburete bajya banyuza irido, aha ugasanga ibishimbo biraho, gasafuriya aho, akaba ariho banshiraho kararaho. Mu gitondo kazinduka ngenda kare ngahagararaho. Je bigoye nabinyuzemo ko nagira ngo umuntu wese ibyibura umuntu uraha yihangane, birimo birumvikana. Ibyo bihe nabinyuzemo birangora, birandemerera cyane. Mbonye ko byanze nimukira mu rusengero. Nari mfite agakapu gashaje kagira ipantaro 2 nahawe n'undi mugabo witwa Boazi, kandi izo pantaro zombi yaransumba cyane. None izo pantaro nazirekura nkazikandagira, nazizamura zikagera, byari bingoye cyane. Kagira n'indi koti ryari risizwe n'umugabo umwe warugiye muri Hollande, koti ry'ikombo, noneho nkarigorora, akaba ari ryo ngira ikoti ry'ibiterane byose. Kubera iyo mpamvu nagiye mu rusengero, ndara mu rusengero ngira imyaka 3 n'igice, imyaka 3 n'amezi 6 mba mu rusengero. Nagira nk'iminsi 2 ntarya cyangwa irenga, numva ngiye gupfa mu rusengero, kandi abantu bajya baza bakansigamo bagataha ku cyumweru bakansanga. Nta umbwira ati tujyane mu rugo tujye kurya, ubaho gute? Umugabo umwe mu Islamu aranemerera ati uzuza koga iwanje mu rugo. Buri Abayisilamu barimo abantu beza, byo kuja mu ijuru n'ibindi, ariko mvuze ko barimo abantu beza mu bisanzwe. Kagiwiwe koga gataha, kandi aho hari abaporoti benshi, hari abanyamwuka, hari abantu babatitira nk'abarwaye malaria, ariko Umuyisilamu angirira neza. Muri ibyo bihe bigoye biremereye, umunsi umwe inzara yarandiye, ngize nk'akangahe ndarya,
nyura ahantu mu Bwiza muri quartier ya Bwiza bazi, kubera inzara yari indiye nkajya mbona nk'ibiti byumye birimo binyura hejuru, ibiti kandi ntabihari, ariko nkagerageza kwitegereza nkabona ibiti biri hejuru, iranjya ndibura. Mu kanya gatoya njya kubona Kavemfra ku Burundi kagura, ico gihe kagura gashikarete, nkabonye mu muhanda ndavuga nti Imana ishimwe ntizatererana umuntu wayo. Imana iransubije, kandi umutima urambwira ngo sinirirwa mbaza nyirayo, kuko mu muhanda unyuramwe abantu ndagura shikarete byibura ya après-midi, Imana ikuye mu ihabwa icubahiro. Ndagenda nja kwitora, naho hari umwana w'umukongomani uri muri botike yayambiriye akadodo gatoya ayiterera mu muhanda, ngo nuname kuyitora ahita ayikurura ayisubiza muri botike. Hari icyo muri psychology muri c'est une psychologie ajya ngira ngo bita frustration cyangwa frustré, être frustré no kuvuga ngo ni frustré nigiye ni nkuko vantu ushonje ugasanga amasahana apfundikiye ugahita ukaraba vuba vuba ugiye kurya, wapfundura ugasanga nta kintu kirimo, ubabaye frustré. Sinzi uko nabivuga mwana, ngo sinzi uko ububaye iyo deception y'uwo mwana nahise nikanga, inzara birashize, ikindi akoze kirambabaza, ariko kubera isoni, kubera kwikanga, uwo mugoroba inzara ntiyashoboye kundya. Nikiki mwaro naringize ivyo bihe nabibayemo, ndabibamo. Mukambwira wasuye mu giturage ukaja ukagura umupanga mushya, ukagenda ugasa no wimukiye mu gisambu, mu ishamba, ugatura ugahinga. Akumwongeraho ndihangana gahoro gahoro, ndihangana. Bwana sifi. Cyo nari nanutse. Ubu nyine iyo umuntu asa no byibushe hari ukuntu bijya bigenda, akucagiye kubera ubunanu n'uruheri, ubuzima bubi, nari meze nabi cyane, bitabaho n'inzara. Ibyo bihe nabibayemo, mbibamo kugeza none, kugeza uyu munsi ndashimira Imana yantabaye. Waba nawe ubabaye ihangana, waba mwanyu hatazwi ntiyajyamenywa kubera ko mwubatse ku muhanda, kandi ntiyajyamenywa kubera ko mwubatse mu kanunga ku musozi, hajyamenywa kubera ko Imana yashatse kuhazamura. Ikindi, ibi byisi ubona tumaranira amafaranga n'ibindi ntibijya bizanwa no gusenga, kibihuye n'amasengesho, kibihuye. Tukiyene ngo urajya mu cyumba ngo ufate iminsi 100 ngo urimo urasenga ngo ubone inoti ya 5, uzataha gutyo. Nta iby'Imana. Bibiri iravuga ngo impano y'Imana ngo n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Naho amafaranga aza kuba Kristo no kuba pagani, kundaya no kuba Islamu, kuba Buddha n'abahindu, les athées non athées. Kuko Imana irekura imvura ikagwa mu murima w'ibishimbo, uw'ibigori, uw'urumogi, uw'itabi, byose bigashibuka. Nuko Imana izibirekura gusa bikaza. Tibihuye no gusenga Imana.
mu mana ni ubugingo gusa gusa nta kindi kiri mu mana. kandi niba utekereza ngo nukorera imana cyane, hari abantu bajya bavuga bagasarazaha ikijwi kinini Kenya bajya bavuga ngo ni sauti ya upako, ngo nijwi risize, ukibwira ngo uzabona iby'Imana. Umutima no kubwira ngo ufatikanye iby'Imana no gushakiramo amafaranga, uzobura indyarya, tuzoshobora inazirija mu ijuru. Hanaho uzashe kuja mu ijuru nugupfa. Bwana sifiwe. Ubundi nje sinzi iwanyu ni wacu ko hari ameze kimwe. Twebwe abantu b'iwacu bapfuye ntacyo baza bakora, ntawe ujya ku isoko, ntawe ujya wiga, niyo amatora abaye ntawe ujya gutora. Abapfuye n'abana biyo bagize ibirori ntazamo, uwapfuye barapfuye. Abakristo bapfuye ntacyo baza bakora. Iminsi isigaye babasigaye bakora ngo wahabwe icubahiro gusa. Uwo ni Yesu umwana w'Imana. Abo nta mwanya bo bakibonye wo kwiba, haba no gusambana, haba no kubesha, haba no kuroga. Bapfanye na Kristo, basogongera ku mibabaro, bahambanwa nawe, bazukana na Kristo. Ariko ngo ntibazuke bakiri barya. Abo si Abanyarwanda, abo si abirabura, abo ni ishanga ryejejwe, ubwoko bw'abami n'abatambyi. Abo ni ibyaremwe bishya biri muri Kristo. Abo bararangije kera bapfuye mu isi. Abapfuye mu isi WhatsApp ntiyo bikibagerageje, haba na internet ntiyo bikibakozeho, kuko bapfuye. Abakristo bapfuye kera hamwe na Kristo, bararangije mu isi, barasezeye mu isi. Abo bajya baririmba ngo mu ijuru ni igihugu cyacu cyuzuye amahoro, kandi bakavuga ngo bazagitaha. Nta mpamvu yombuza kugitaha. Umukiza wanje ngo ni yari. Bwana sifiwe. Abo ngo bajya bahuza umutima kubiri hejuru. Bwana sifiwe. Abandi bapfanye na Kristo. Izi zindi zinyigisho z'abaeliminate ngo cakira umugisha wawe ngo birahindutse, ni kinyoma. Ni kinyoma. Turacyafashigiye mu ntambara muri isi, tuzorira imitsi yirege hano, amaso atukuri. Turacyapfusha, turacyaboroga. Iriya ku mpanda haracuzura. Ku mpanda ni iriya bahamba bapfuye, mu Kirundi ni ku mpanda, kwirimbi. Iri imisozi iracuzura, ihinduka urwererano, ugire ngo ni mu mujyi. Mana yaje mu isi turacyababara. Bwana sifiwe. Ariko nyuma yabwo ngo Yesu azagira ute? Ngo azahanagura amarira. Bibiliya ntivuga ko tutazarira, ariko Bibiliya ivuga ngo Imana izahanagura amarira. Nawe kuriraho tuzorira kabisa. Ngo ubwo umwaka urangiye, ngo saa sita zigiye kugera, ngo ibintu birahindutse. Bihindutse gute? Uwirabura araguma yirabure, uwari ufite igihumbi aragumana igihumbi. Hari abantu b'abahanga bazi ku excita ama emotion y'abantu, kuya provoka, agahita provoka ama emotion. Bwana se ntabwo ari ubutumwa biriya. Bashaka kuja mu giterano ukamara iminsi 3 utarumva bavuze ubutumwa. Abantu bakubwira amaranga mutima yabo n'ibitekerezo byabo, bakubwira ubutyoza bwabo. Ariko ubutumwa ni ikindi gikomeye cyane. Tibuza buvuga abantu bose, buza buvuga abantu bari mu Yesu. Nibajya bavuga ubutumwa bwa Yesu. Kandi hari ikintu kitagora kumenya. Bibiliya iravuga ngo ijuru ryabaye ritoya ku Mana, ngo isi ni intebe y'ibirenge byayo, ngo umuntu yakwenda amababa nkayo museka akajya kumpera isi, ngo Imana yahamufatira, ngo wamanuka imuhengeri muri Pacifique Atlantique epfo, Imana yo mutora ngo ituname. Ni nkuru cyane, ni nkuru cyane.
Bwana sifiwe. Icyo nangiye kubabwira rero, iyo Mana ingana gutyo, iyo Mana ingana gutyo, aho iri ntizayihisha. Ndahiye Imana, aho Imana iri ntizayihisha. Imana si urushinge ngo urayinjiza. Imana si akabuto ka sinapi ngo urashyira muri portemone. Si igiceri n'igihumbi. Imana ijuru ni rito, isanzure ni nto, aho iri iraboneka. Aya maso azabona umuntu uri mu Imana, n'umubandi ukabona ari umubandi, indyarya ukabona ari indyarya. Kandi Imana hivuye. Bwana sifi. Nta kintu kiza kiyasubira. Gusengerwa kuba bishop ntibyosubira aho Imana ivuye ngo bihapfuke. Imana ntigira abambasaderi. Imana ntigira minisitiri ushinzwe ivuga itangaza amakuru. Kuririmba ndikuza guserukira Imana, kuzuzwa ndikuza guserukira Imana, guhanura ndikuza guserukira Imana, kuba bishop no kuba senior pastor no kuba na since overseer no kuba arutundi ngo niza patriarch sinzi ukuntu n'utundi. Icyo ntacyo subirira Imana. Imana ihari nibwo ibihari, naho idahari ntibihari. Imana Bwana sifi. Mose yabwiye Imana ngo ikizodutandukanya n'abandi ngo ni wewe muri twe, ni wewe muri twe. Kuririmba ntibitandukanya abantu n'abandi, guhanura ntibitandukanya abantu n'abandi. Igitandukanya abantu n'abandi ni Imana ubwayo, apana intumwa y'Imana. Iyo ihari nibwo ibihari, naho idahari, korari ihari idahari ni zero. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tuzaja mu ijuru pepe. Tuzajya, nta mpamvu yo tuza kujyayo, tuzajyayo. Mugabo umwe yagiye muri Israeli, ababishopu ba representa legal bahita binjira mu mva ngo kureba aho Yesu yarahambye. Ahita yerekereyo atera umugongo. Abandi baramubwira batese wowe kutaje kureba aho Yesu yarari. Arababwira ngo niba mwebwe Yesu wanyakirimo ngo wanje yarazutse. Uwanje yarazutse ari buryo bwikomeye, nta mpamvu yo kuja kureba mwobo. Musi yaragiye gupfa, baramubwira ngo niyitunganye. Aravuga ngo ntacyo afite yavuga, ngo nuko azi gusa ko mu ijuru ari igihugu ciwe. Abo ngo bakoreraga Imana nk'abazuki, ngo bagatinya icyaha nk'urupfu. Bakoreraga Imana nk'abazuki, bagakora Imana nk'urupfu, bagatinya icyaha nk'urupfu. Kandi babwire muracyari batoya, mwihangane kuvuga gutyo. Harimo abasaza bamwe hano, kuvuga gutyo mu byihanganire kandi mumbabare cyane. Ubona kurashaka gukora ngo abantu bakubone, uzubugize avortema y'ubukristo. Avortema murabyumva? Ntabwo gukura mwinda gusa, habe ni umugambo baye nonate mu ntego babaye avorte na project agezweho ibaye avorte. Nukuvuga ngo nukora ikintu kugira ngo wereke abantu cyangwa kugira ngo ushimishe abantu, nusenga ngo abantu babimenye. Sigaje masengesho kifoto za kuri Facebook agahita amanika ngo isirebe, ngo igiterane ngo mbuza amahanga bakamamaza abantu ngo iwacu ntituza dufotora, ngo tuba turi kumwe na bishop runaka bagize abafotora, n'uwirabura bakamugira inzobe bagahita bamuhengeka. Iwacu ntabibayo. Twebwe gusa turamamaza Yesu wapfuye akazuka. Nta mwanya wo kwamamaza abantu, nta mwanya wo kwamamaza abantu. Bwana sifi. Bwana sifi. Ubugingo bwanje bunezerewe Imana yandemye. Mujye mukora nk'abakorera Imana izi byose kandi hari.
kwicara inyuma ntaho hasi. Inyuma ni mu mutima wanduye, naho umutima uboneye wose. Nubwo umuntu yo inyuma y'abandi akaje hanze, yo kuzura umwuka wera data agahabwa icyubahiro. Kandi gufata mikrofone no kutayifata ntacyo byungura ubukristo. Kandi kizacica ubukristo tikiva mu baturanyi, tikiva mu mboga, ntabwo kiva muri siyansi. Icica ubukristo kiva mu mutima wa nyirabwo. Kandi ubukristo ni izaje unike. Iyo umuntu abwishe, burya ujye umenya agaciro k'ubukristo iyo wabutakaje. Iyo ukibufite ntuzi umenya ko wari ufite ikintu cy'agaciro. Uzumenya agaciro kabwiye bwaraye bukubwiye. Kandi buza bukugenda nimugoroba, ejo ukaririmba ikorari bitangaza bikaba. Bukakugenda ejo ugahanura. Budaheruka bwaraye bugiye. Niba hari ibyago no gutakaza ubukristo, umuntu agasigara akorera ku kindi kitari Kristo, agasigara aririmbira ku kindi kitari Kristo, umuntu agasigara atega amaboko ku kindi kitari Kristo. Kristo ni ikintu gikomeye, bwumije abagabo barananirwa, abagore barananirwa, ibihangange kwisi birananirwa, abatware baraheba, abandi benshi barananirwa. Bufite bake cyane. Ndakwifuriza kora muri abakeya, ndakwifuriza kuba muri abo bakeya. Bwana se abo nubwo barino, Yesu yaravuze ngo bari mwisi ariko sabisi. Abo barino ariko sabino, abo kera ubugingo bwabo bwamaze guhishanwa na Kristo, barazamutse, hasigaye physique, hasigaye housing, ariko ubugingo bwahishanwe na Kristo. Tibakorera Imana ngo bahabwe icyubahiro cyangwa indamu, tibabwiriza kugira ngo baronke itiki batahana, tibabwiriza kugira ngo baronke amafaranga, tibasopana. Nta kanya bafite, basigaranya akanya gusa ko guhimbaza uwo wapfiriye, ko guhesha data icyubahiro. Natinze mwihangane, kadusoma ijambo gira tuganira akanya gatoya. Nibyo nabyo byari ubutumwa, data ahabwa icyubahiro. Nigeze njya ahantu muri iyo minsi, njyana mwivuga ubutumwa, turabwiriza tugeza ku cyumweru, turangije bati mwihangane mugeze no kuwa gatatu turabwiriza, noneho bati duherekeze umushitsi. Sinzi ko bagejeje n'ibihumbi nk'icumi, sinzi. Umugabo umwe w'umukire arahaguruka ati umushitsi yafashije cyane, ati ngewe numva mundekere, atubwo azataha ejo, ngiye nawe hari ikintu nzamukorera gitangaje. Atariko uriya mama utabwirije utasenze, muhaye itike ije itazine. Kuva ubwo kugeza none uwo mugabo ntarampa n'igiceri, ariko yahaye uwo mudamu kandi atabwirije. Iyo uri mu bihe by'umwijima ntujye uboneka, ntujye uboneka. Cyo gituma ndambwira n'abashiki bacu benshi yamba, hari igihe agira ngo naguma kwisiga akikora mu gahanga agahindura ngo ntihazoboneka, ntiwaboneka. Umuntu ajya aboneka ari uko Imana imutunze itoroshye. Yesu yabwiye Yuda n'igitero, arababwira ngo nahoranye namwe mu rusengero, ngo ntabwo mwigeze mumfata, ariko noneho ngo iki ni igihe cyanyu, ngo ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Bavandimwe, mutegereze igitondo cy'Imana.
muri Amosi yaravuga ngo ihindura igicucu cy'urupfu kuba igitondo cy'ubugingo. Imana nikuzanira igitondo cyiza bizakunda. Icyo nabivugiye imiryango yaraho nta sino bapfana ntaco bapfana bwana zifi kuko cyari gihe cyanje cyo kutaboneka. Ikibazo ntikibiriya, ikibazo kiba mu muntu, kiba ku muntu. Iyo utarabimenya uya wikorera abavandimwe n'abaturanyi, ariko iyo wabitahuye uvuga nka Yabesi. Bwana sifiwe. Wo kwisengera muri ibyo bihe bigoye narahangayitse cyane cyane, ndasenga kinjira amasengesho. Imana haba mu nzozi haba n'undi werekwa tibagira icyo bambwira, ndongera ndasenga kubera ko nari mu buzima bugoye cyane. Nigeze kubura nahomba, nigeze kugira ibyumweru 2 muri tere y'abayisilamu, ibyumweru 2 mba hanze muri tere y'abayisilamu. Kigira niga mu wa mbere kuri Lumiere muri theology, nkaba ku ishuri ngagara muri tere y'abayisilamu, ijoro rigafata hakabaho njya gutira abanyeshuri ba Faiste, nkababwira nti mureke ndari wanyu, bakambwira toya uwo dupangiye n'umuntu ukaze, byibura n'ujya kuza uze abantu baryamye kandi iri joro gusa. Ubwo nkaza nyiri rupango yaryamye ka saa 5, urabyuka nko mu masaa 10 uhita ugenda usubire iyo waruri. Ubwo rero nkaguma muri ya tere nijoro, nabona baryamye nkinjira muri foyer. Muzi ko nagashambrete bajye banyuza irido aha, basanga ibishimbo biraho, gasafuriya aho, akaba ariho banshiraho kararaho. Igitondo kazinduka ngenda kare ngahagararaho. Ibyo bihe bigoye nabinyuzemo ko nagira ngo umuntu wese byibura umuntu uraha yihangana. Birimo birumvikana. Ibyo bihe nabinyuzemo birangora, birandemerera cyane. Mbonye ko byanze nimukira mu rusengero. Nari mfite agakapu gashaje kagira ipantaro 2 nahawe n'undi mugabo witwa Boazi, kandi izo pantaro zombi yaransumba cyane. None izo pantaro nazirekura nkazikandagira, nazizamura zikagera, byari bingoye cyane. Kagira n'indi koti ryari risizwe n'umugabo umwe warugiye muri Hollande, koti ry'ikombo, noneho nkarigorora akaba ari ryo ngira ikoti ry'ibiterane byose. Kubera iyo mpamvu nagiye mu rusengero, ndara mu rusengero ngira imyaka 3 n'igice, imyaka 3 n'amezi 6 mba mu rusengero. Nagira nk'iminsi 2 ntarya cyangwa irenga, numva ngiye gupfa mu rusengero, kandi abantu bajya baza bakansigamo bagataha ku cyumweru bakansanga. Ntawe umbwira ati tujyane mu rugo tujye kurya, ubaho gute? Umugabo umwe mu Islamu aranemerera ati uzuza koga iwanje mu rugo. Buri abayisilamu barimo abantu beza, byo kuja mu ijuru n'ibindi, ariko mvuze ko barimo abantu beza mu bisanzwe. Kaji wiwe koga gataha, kandi aho hari abaporoti benshi, hari abanyamwuka, hari abantu babatitira nk'abarwaye malaria, ariko umuyisilamu angirira neza. Muri ibyo bihe bigoye biremereye, umunsi umwe inzara yarandiye, ngize ngakangaye ndarya, nyura ahantu mu Bwiza, muri quartier ya Bwiza bahazi. Kubera inzara yarindiye, nkajya mbona nk'ibiti byumye birimo binyura hejuru, ibiti kandi ntabihari, ariko nkagerageza kwitegereza nkabona ibiti biri hejuru. Irangira ndibura,
mukanya gatoya njya kubona Kavemfra ku Burundi kagura cyo gihe kagura gashikarete baraka nkabonye mu muhanda ndavuga nti Imana ishimwe ntizatererana umuntu wayo. Imana iransubije kandi umutima urambwira ngo sinirirwa mbaza nyirayo kuko mu muhanda unyuramwe abantu ndagura shikarete byibura ya après-midi Imana ikuye mu ihabwa icubahiro. Ndagenda nja kwitora naho hari umwana w'umukongomani uri muri botike yayambiriye akadodo gatoya ayiterera mu muhanda ngo nuname kuyitora ayitayikurura ayisubiza muri botike. Hari icyo muri psychologie muri c'est une psychologie yajya ngira ngo bita frustration cyangwa frustré, être frustré no kuvuga ngo ni frustré nigiye ni nkuko wova ntushonje ugasanga amasahana apfundikiye ugahita ukaraba vuba ugiye kurya wapfundura ugasanga nta kintu kirimo ubabaye frustré. Sinzi ko nabivuga mwana ngo sinzi uko bubaye iyo deception y'uwo mwana nahise nikanga inzara birashize ikindi akoze kirambabaza ariko kubera isoni kubera kwikanga uwo mugoroba inzara ntiyashoboye kundya n'iki mwaro naringize. Ivyo bihe nabibayemo ndabibamo mukambwira wasuye mu giturage ukaja ukagura umupanga mushya ukagenda ugasa no wimukiye mu gisambu mu ishamba ugatura ugahinga akongeraho ndihangana gahoro ndihangana Bwana sifi. Cyo nari nanutse ubu nyine iyo umuntu asa no byibushe hari ukuntu bijya bigenda akucyagiye kubera ubunanu n'uruheri ubuzima bubi nari meze nabi cyane bitabaho n'inzara. Ibyo bihe nabibayemo mbibamo kugeza none kugeza uyu munsi ndashimira Imana yantabaye. Waba nawe ubabaye ihangana, waba mwanyu hatazwi ntiyajyamenywa kubera ko mwubatse ku muhanda kandi ntiyajyamenywa kubera ko mwubatse mu kanunga ku musozi, hajyamenywa kubera ko Imana yashatse kuhazamura. Ikindi ibi byisi ubona tumaranira amafaranga n'ibindi ntibijya bizanwa no gusenga, kibihuye n'amasengesho, kibihuye tukiyene ngo rajya mu cyumba ngo ufate iminsi 100 ngo urimo urasenga ngo ubone inoti ya 5 uzataha gutyo. Nta iby'Imana biravuga ngo impano y'Imana ngo n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Naho amafaranga aza kuba Kristo no kuba pagani, kundaya na kuba Islamu, kuba Buddha n'abahindu, les athées non athées, kuko Imana irekura imvura ikagwa mu murima w'ibishimbo, uw'ibigori, uw'urumogi, uw'itabi, byose bigashibuka. Nuko Imana izibirekura gusa bikaza. Tibihuye no gusenga Imana. Mu Mana n'ubugingo gusa. Gusa nta kindi kiri mu Mana. Kandi niba utekereza ngo nukorera Imana cyane, hari abantu bajya bavuga bagasarazaha ikijwi kinini Kenya bajya bavuga ngo ni sauti ya upako, ngo nijwi risize.
ukibwira ngo uzabona iby'Imana. Umutima no kubwira ngo ufatikanye iby'Imana no gushakiramo amafaranga, uzobura indyarya, tuzoshobora no zirija mu ijuru. Hanaho uzashe kuja mu ijuru nugupfa. Bwana sifiwe. Ubundi nje sinzi iwanyu ni wacu ko hari ameze kimwe. Twebwe abantu b'iwacu bapfuye ntacyo bazabakora. Ntawe ujya ku isoko, ntawe ujya wiga, niyo amatora baye ntawe ujya gutora. Abapfuye n'abana biyo bagize ibirori ntazamo, uwapfuye barapfuye. Abakristo bapfuye ntacyo bazabakora. Iminsi isigaye babasigaye bakora ngo wahabwe icubahiro gusa. Uwo ni Yesu umwana w'Imana. Abo nta mwanya bo bakibonye wo kwiba, haba no gusambana, haba no kubesha, haba no kuroga. Bapfanye na Kristo, basogongera ku mibabaro, bahambanwa nawe, bazukana na Kristo. Ariko ngo ntibazuke bakiri barya. Abo si Abanyarwanda, abo si abirabura, abo ni ishanga ryejejwe, ubwoko bw'abami n'abatambyi. Abo ni ibyaremwe bishya biri muri Kristo. Abo bararangije kera bapfuye mu isi. Abapfuye mu isi WhatsApp ntiyo bikibagerageje. Haba na internet ntiyo bikibakozeho kuko bapfuye. Abakristo bapfuye kera hamwe na Kristo bararangije mu isi, barasezeye mu isi. Abo bajya baririmba ngo mu ijuru ni igihugu cyacu cyuzuye amahoro, kandi bakavuga ngo bazagitaha. Nta mpamvu mbuza kugitaha. Umukiza wanje ngo niyari. Bwana sifiwe. Abo ngo bajya bahuza umutima kubiri hejuru. Bwana sifiwe. Abandi bapfanye na Kristo. Izi zindi zinyigisho z'abayiliminate ngo cakira umugisha wawe ngo birahindutse, ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Turacyafashigiye mu ntambara muri isi. Tuzorira imitsi yirege hano, amaso atukuri. Turacyapfusha, turacyaboroga. Iriya kumpanda haracuzura. Kumpanda ni iriya bahamba bapfuye, mu Kirundi ni kumpanda. Kwirimbi iri imisozi iracuzura, ihinduka urwererano ugire ngo ni mu mujyi. Mana yaje mu isi turacyababara. Bwana sifiwe. Ariko nyuma yabwo ngo Yesu azagira ute? Ngo azahanagura amarira. Bibiliya ntivuga ko tutazarira, ariko Bibiliya ivuga ngo Imana izahanagura amarira. Nawe kuriraho tuzorira kabisa. Ngo ubwo mwaka urangiye ngo saa sita zigiye kugera ngo ibintu birahindutse. Bihindutse gute? Uwirabura araguma yirabure, uwari ufite igihumbi aragumana igihumbi. Hari abantu b'abahanga bazi kwexita ama emotion y'abantu, kuyaprovoka, agahita provoka ama emotion. Bwana ntabwo ari ubutumwa biriya. Bashaka kuja mu giterano ukamara iminsi 3 utarumva bavuze ubutumwa. Abantu bakubwira amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo, bakubwira ubutyoza bwabo. Ariko ubutumwa ni ikindi gikomeye cyane. Tibuza buvuga abantu bose, buza buvuga abantu bari mu Yesu. Nibajya bavuga ubutumwa bwa Yesu. Kandi hari ikintu kitagora kumenya. Bibiliya iravuga ngo ijuru ryabaye ritoya ku Mana, ngo isi n'intebe y'ibirenge byayo, ngo umuntu yakwenda amababa nk'ay'umuseke akajya kumpera isi, ngo Imana yahamufatira, ngo wamanuka imuhengeri muri Pacifique Atlantique epfo, Imana yo mutora ngo ituname. Ni nkuru cyane, ni nkuru cyane. Bwana sifiwe. Icyo nangiye kubabwira rero, iyo Mana ingana gutyo, iyo Mana ingana gutyo, aho iri ntizayihishe. Ndahiye Imana, aho Imana iri ntizayihishe. Imana surushinge ngurayinjiza. Imana sakabuto ka sinapi ngurashira muri portemone.
si igiceri n'igihumbi. Imana ijuru ni rito, isanzure ni nto, aho iri iraboneka. Aya maso azabona umuntu uri mu Imana, n'umubandi ukabona ari umubandi, indyaryo ukabona ari indyaryo, kandi Imana hivuye. Bwana sifiwe. Nta kintu kiza kiyasubira. Gusengerwa kuba bishop ntibyosubira aho Imana ivuye ngo bihapfuke. Nta mpamvu. Imana ntigira abambasaderi, Imana ntigira minisitiri ushinzwe ivuga itangaza amakuru. Kuririmba ndi kuza guserukira Imana, kuzuzwa ndi kuza guserukira Imana, guhanura ndi kuza guserukira Imana, kuba bishop no kuba senior pastor no kuba na overseer no kuba arutundi ngo ni za patriarche sinzi ukuntu n'utundi, icyo ntacyo subirira Imana. Imana yihari nibwo ibihari, naho idahari ntibihari. Imana Bwana sifiwe. Mose yabwiye Imana ngo ikizodutandukanya n'abandi ngo ni wewe muri twe, ni wewe muri twe. Kuririmba ntibitandukanya abantu n'abandi, guhanura ntibitandukanya abantu n'abandi. Igitandukanya abantu n'abandi ni Imana ubwayo, apana intumwa y'Imana. Iyo yihari nibwo ibihari, naho idahari, korari ihari idahari ni zero. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tuzaja mu ijuru pepe. Tuzajya, nta mpamvu yo tuza kujyayo, tuzajyayo. Mugabo umwe yagiye muri Israeli, ababishopu ba representant legal bahita binjira mu mva ngo kureba aho Yesu yarahambye, ahita yerekereyo atera umugongo. Abandi baramubwira batese wowe kutaje kureba aho Yesu yarari. Arababwira ngo niba mwebwe Yesu wanyakirimo ngo uwanje yarazutse. Uwanje yarazutse ari buryo bwikomeye, nta mpamvu yo kuja kureba mwobo. Umunsi yaragiye gupfa baramubwira ngo niyitunganye, aravuga ngo ntacyo afite yavuga, ngo nuko azi gusa ko mu ijuru ari igihugu ciwe. Abo ngo bakoreraga Imana nk'abazuki, ngo bagatinya icyaha nk'urupfu. Bakoreraga Imana nk'abazuki, bagakora Imana nkuru, bagatinya icyaha nk'urupfu. Kandi babwire mu cyari batoya, mwihangane kuvuga gutyo, harimo abasaza bamwe hano, kuvuga gutyo mu byihanganire kandi mumbabare cyane. Ubona kurashaka gukora ngo abantu bakubone, uzobugize avortema y'ubukristo. Avortema murabyumva? Ntabwo gukura mwinda gusa, habe ni umugambo baye nonate mu ntego babaye avorte na project agezweho iba yabaye avorte. Ni ukuvuga ngo nukora ikintu kugira ngo wereke abantu cyangwa kugira ngo ushimishe abantu, nusenga ngo abantu babimenye. Sigaje masengesho kifoto za kuri Facebook agahita amanika ngo isirebe, ngo igiterane ngo mbuza amahanga bakamamaza abantu ngo iwacu ntituba dufotora, ngo tuba turi kumwe na bishop runaka bagize bafotora n'uwirabura bakamugira inzobe bagahita bamuhengeka. Iwacu ntabibayo. Twebwe gusa turamamaza Yesu wapfuye akazuka. Nta mwanya wo kwamamaza abantu, nta mwanya wo kwamamaza abantu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ubugingo bwanje bunezerewe Imana yandemye. Mujye mukora nk'abakorera Imana izi byose kandi hari. Kwicara inyuma ntaho hasi. Inyuma ni mu mutima wanduye, naho umutima uboneye wose. Nubwo umuntu yo inyuma y'abandi akaje hanze, yo kuzura umwuka wera data agahabwa icyubahiro. Kandi gufata mikrofone no kutayifata
ntacyo byungura ubukristo. Kandi kizacica ubukristo, ikizacica ubukristo tikiva mu baturanyi, tikiva mu mboga, ntabwo kiva muri siyansi. Icica ubukristo kiva mu mutima wa nyirabwo. Kandi ubukristo ni izaje niki. Iyo umuntu abwishe, burya ujya umenya agaciro k'ubukristo iyo wabutakaje. Iyo ukibufite ntuzi umenya ko wari ufite ikintu cy'agaciro. Uzumenya agaciro kabwiyo bwaraye bukugiye. Kandi buza bukugenda nimugoroba, ejo ukaririmba ikorari bitangaza bikaba. Bukakugenda ejo ugahanura. Budaheruka bwaraye bugiye. Niba hari ibyago no gutakaza ubukristo, umuntu agasigara akorera ku kindi kitari Kristo, agasigara aririmbira ku kindi kitari Kristo, umuntu agasigara atega amaboko ku kindi kitari Kristo. Kristo ni ikintu gikomeye, bwumije abagabo barananirwa, abagore barananirwa, ibihangange kwisi birananirwa, abatware baraheba, abandi benshi barananirwa. Bufite bakeya, bake cyane. Ndakwifuriza kora muri abakeya, ndakwifuriza kuba muri abo bakeya. Bwana sifiwe. Abo nubwo barino, Yesu yaravuze ngo bari mwisi ariko sabisi. Abo barino ariko sabino. Abo kera ubugingo bwabo bwamaze guhishanwa na Kristo, barazamutse, hasigaye physique, hasigaye housing, ariko ubugingo bwahishanwe na Kristo. Tibakorera Imana ngo bahabwe icyubahiro cyangwa indamu, tibabwiriza kugira ngo baronke itiki batahana, tibabwiriza kugira ngo baronke amafaranga, tibasopana. Nta kanya bafite, basigaranye akanya gusa ko guhimbaza uwo wapfiriye, ko guhesha data icyubahiro. Natinze mwihangane, kadusoma ijambo gira tuganira akanya gatoya, nibyo nabyo byari ubutumwa. Data ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushimira Imana kuri uyu mwanya mwiza duhawe uvuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Dushimiye kubana namwe abangana gutya, mukunda Imana, mugafatikanya n'abandi kwihanganira ibirushya by'uburyo bwose, ngo muza